Yo, there's a boy. We mwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Mebe TV kwiraga hana ho mucie wigwe we mucingetwo muru wa Kimani ni magutire njira Ngai atangigerera mwisho Bishop Ben na Pretty Bishi ni magite na giikaro na kurekanira iguru wa uguo thini wa mucemanio wao. Pretty Bishi ni aheo wira ta brand ambassador wa kabuni ithano hamwe kabuni ici ni Zunguka Africa, Safari Limited, Fanikisha Microfinance na Smart World Kenya, Cactus Properties na Judges Mahogany Center. Ni makirikiro kia andu no gikorwo kiri githaka gukira kiambiriria kiao. One thutha wa andu uyukirira muno Pretty Bishi hamwe na Bishop Ben kuria Pretty Bishi arakiugite muthenya wa Sunday kiumia giukite na agikorwo agikinya mwana uria wa JCM Church gukigwa uria Bishop Ben arakimwirira kimwira live. Riu andu ni magikirite muno kana magagiconoka muno tondu aingi matiragicikiria kaundu ta gaka no gakihanike, no Bishop Ben arakihuthira ugi uria Ngai akimuhete na arakihotithia undu uyu kuhanika. Turonda share akauga atiriri, see God, watu walishinda wakipayuka huku ni maria mahokete Ngai matigaconoka oli ugikamera congratulations. Triza akauga atiriri, I said that mtapata ni Mungu anataka kubariki this girl kupitia njia mingi sana. Na Pauline akauga atiriri, sometimes God uses disappointment to usher in great blessing. Congratulations to her, forgiveness is the key. Nema kuhanira ukiripata. Hena Tata akauga atiriri, watu wa TikTok chai imemwagika saa 9 kamili, lakini pia watu wa wanono tuombe msamaha. Na Shiko akauga atiriri, when a deep injury is done to us we never heal until we forgive. Heno gihaha wa musha wakiuga atiriri, that's why na nyamazisha mdomo yangu kabisa. Those who committed with bitterness, see yourself now, who is laughing now. God passes everywhere. Na nema Ngai akihuthagira ruhiu rutuhu kwigocithia. Wonu waku ni uriku kumana ndumiriri ino comment ho no tuke wa gushare Miaki na Mebe TV o ihinda ringi twakiumagara.